umuntu wesifazana mongathi bacula akekho kumculo ongazange ecula ingoma ethi mama akekho umculo azange ezenza intombi akekho umculo azange ezenza icule ngiyamthandela umuntu wesifazana akunankinga bafowethu mina manje ngisacela ukubuza isho isinyathelo sholonto akazayisho nje umthandela lonto yimo Ngiyacela nathi ingoma lethi nyagodola we mama nyagodola isoka lami lenzani elami liyaganga lisele goli isoka la ibuya futhi umuntu wesifazane linde manje wayethumile ukuthi ngiyagodola methi isoka lami izwi isoka lami liyaganga elami lenzani lisele goli isoka lami kusho umthandeni ethi isoka lami nginikeni ithuba ima ngithi ufaka isihloko ngicela ninginike ithuba phela ngikhuluma uyakhuluma uhost lapha silaleleni ke ngithi mina kini yabo ilo mathangala kancane okay ngiyabona kubeka wehost okay Mthangana uzokhuluma kabi yami emva kwami magumede ngiyabonga ukanje bafowethu ngiyanicela sesikhulile sonke la ngiyacela ukuthi kube ne-order please ngoba manje sengifikelwa yilento ukuthi umuntu engathi uzocorrupt manje ngivele ngimkhiphe kanti mina ngikho njalo ngiyacela ukuthi sonke sikhulume vele siphikisane ku right ukuphikisana kodwa ke enye into engifuna ukuyisho ngo 12:30 ngizocela nje wonke ke ama recognition usale wona wodwa ngoba ke sizobe sesibhizi ngithe kodwa okwamanje singayikhuluma ukhulume Mthangala uma uqeda ungena ugabhisa uma eqeda ungene bani nangi la ngile futhi phezulu ubhuti ungenile lapha akaze bengelele akaze bisimbingelele ufika wangena la kuyaliwa kuyakhulunywa akazi mhlawumbe na ukuthi ukukhulunywa ngayo ngiyithebe so Mthangala cha ungaphumi nginombuzo ngisafuna uqhubeka Mthangala yabona bafowethu asalthi nokuthi ingoma zikhona ezicula ngalapha inkinga ikini nina benilokhu nithi hawu ungayivuma le ngoma ezinsizweni senithola umuntu ke manje ohambisana nani ngaleyo ndlela yini ezinsizwa ukuthi angeke uyivumise le ngoma senihambisana nimliselana obuhambisana nani yabo thina mana mfowethu ngicela ungilinde phela thina besingenankinga noma ngayibala lezi nizibala le ingoma asikaze sibe nenkinga nazo abantu ade benenkinga nezingoma ezikanjalo bekuyini yabo ukuthi hayi lezi ingoma ayivumiseki yabo hayi akusesiwe umaskandi hayi ingoma enjani njani zonke lezi ingoma lezi enishoyo manje nina kahle hle kufanele ngabe nithi uqinisile yabo hayi ukuthi nimphikise bekufanele ephikiswe yithi hayi yini mana sengakhuluma Mthangala andisiphinde sithule thina kuseyini futhi yabo ngicabanga ukuthi uyiqedile inkulumo yakho Mthangala sengingangena mfowethu lalela Mthangala okay thina asimluyisela uPhakelumthakathi ukuthi simluyisela ngokuthi ugadle kuthina sama Blue Nation no umthangala simluyisela ngoba not ukuthi lezi ngoma ayivumeki lezi esikhuluma ngazo ziyaculeka futhi ziyavumeka ngisho endlini ziyavunywa ngisho ngabuka ama videos ukuthi zayivunywa kanjani singayibala zivunywe kakhulu lezi ngoma into mina uPhakelumthakathi engimlawula kuyona engimphikisa kuyona efuna ukusilawula ukuthi kufuna ucule ngomtsizwa kuphela cha ke leyo wonke umasikandi unengoma ehawu unengothando unengoma yosizi unengoma futhi eyokushela unengoma yokuqoma kungathi uyena oqomayo ungathi uyashela ngoba mayilalela funa intombi ehlele ekhaya izizwe ukuthi nayo ikhona engomeni khona iculo umuntu wesilisa inkinga ngaPhakelumthakathi inkulumo yakhe ngathi ufuna ucule ngehawu nje uhlezi utshethe ikhaya we no asifuni ke lonto ukufuna ukuthi abaculi bethu mamana ngilinde mfowethu abantu manje kushuthi yena ufuna abacule ngenduku zakhe zokuthi uyiqhwaga yena uyinsizwa phela no hayi ukuthi simlumina nje hayi uthi ngimatheka ngoba egadle kukhuzana no akagadlanga kukhuzana ugadle konke umculo kaMaskandi ngoba neka mthandeni zikhona ingoma acula khona ngothanda eyisimo somuntu wesifazana esikulungisa kuyena ukuthi engafuni ukusubulalela uMaskandi ukuthi ubudlame kuphela ingabe khona uthando ingabe khona isonto lingabe khona imizwa phela umculo bafowethu uyinto yomuzwa kunengoma engathi mangidlala manje kanti ngisesimeni sesehawu ihambisane nami kube khona ingoma uthi ngiyoshela namhlanje ngiyadlala ihawu ngiyoshela funa ngidlala ingoma zokuthi awucuphi isoka lapho kube nje ingoma ehambisana nesimo engikusona uMaskandi ke mekhipha ingoma usuke ethinta kusona sonke isimo esingangithinta nami nawe kusidikuthinte nalo imthinde manje uPhakelumthakathi mezofuna ihawu kuphela uyahlanya
Ngisho mgumela ngakibi hawu nami nomfazi ngizothanda unyama ukuvumelana nawe ke-Red Bull lapho nami ngizothanda ukuvumelana nawe kodwa singasebenzisi inhlamba ngoba uphakela umthakathi uzokufuna ngenduku akushaya kodwa-ke nami ngizovumelana nawe nami ngiyavumelana no-Red Bull lapha ubaba lo uphakela umthakathi man usefuna ukulawula kuyo yonke indawo yabona lento akade ikhuluma nje impela mina yenza ingqondo ngoba ukhona umunye umfowethu ke walinganisa ukuthi phela angeke sihlezi sicula umaskandi lo omfazi omnyama lo akudala angithi uyayibona lonto phela isikhathi manje siyashintsha siyahamba vele yena makasho ukuthi umaskandi vele umaskandi kahle uyingoma ngelentuzana nangumlungu wami madoda hawu sokufanele ngivala live manje ngicela niqhubekeni ngathi ngikhuluma isingisi sakhuluma namasale kadlazela Sesiyafike manje siyafike. Senakhuluma futhi ngisathi ngiyabuza uSkhova nawe babudlovu ngicela ukubuza umbuzo owodwa nje osimple beniqala ukuzwa yini lento kade isho Phakelumthakathi beniyiqala kuyena uPhakelumthakathi lento kade nizwa lento nje isho Phakelumthakathi beniyiqala kuyena yini Cha mina ngiyiqali futhi yabo nje lento le wakwayikhuluma ubhodloza kudala yabo kuze uhleze isho lento uba uSigwebo sentambo uhleze esho ukuthi sengiculela abafazi ngiculela omama nomanakazi why mase Phakelumthakathi attack kangaka no ngicela ukuphendula inkinga kaPhakelumthakathi isuke yaba nomtsizwa phakathi kanti akaculi kanti uSigwebo kululo kwakhe ngoba omaskandi bazomphendula engomeni manje yabona ungekho emculweni wena usensizweni ukhuluma wena uzokhuluma ngathi uyinsizwa futhi yakhe isuke ithanda ukufaka umtsizwa phakathi lonto ecasulayo ubengabeka umbono kanti uSigwebo siyam understand vele ukuthi ula emculweni uyazidefenda ngoba vele ingoma zothando akuzona ingoma ezihambisana nesitala sakhe konke umuntu lemculweni ubamba amagaya ngakuyena kodwa ngikwazi mina ngu-Red Bull ngiseceleni ngidonsa igaya ngithi akuye ngalena futhi bese ngifaka nenkani ngijike ngipointe nabantu bese ngipointe nengoma yomuntu yilonto uPhakelumthakathi akayonile befuna yena mayibeka ibe uthi wafethu umculo maskandi is about ukuthi ube yinsizwa uma uyinsizwa ucula ube yinsizwa ube nje bese ugcina lapha angaza point ingoma zabantu ngoba lento ukuthi appoint unjoko mina ngicasulile ukupoint umuntu uyacasula mfowethu ekubeni ungaculi and uphethe ngokuthi umnsizwa wena umuntu makuthinta uzomshaya kanti uSigwebo siyazi bahlezi bemntalapha mebhedile nje ngisho igcoma likamntalapha kube kudlule manje yena meke wathi uyadala nje usefuna ukufaka umnsizwa nansi into ecasula ngaye kanti wena Red Bull kahle hle inkinga yenu ikuphi ngoba imana mfowethu ucengulindi ngoba nina ade nisho uyazi ukuthi njengoba dusho nje ukuthi ialbum inezingoma ezu14 mhlawumbe zizocula ngeingoma engafani okay nina nizwe amasingili kaMthandeni senithi uMthandeni uphumile kumaskandi kodwa anizwile zonke ingoma ayiculile kodwa lokho nithi haya akasacula umaskandi awume bafethu ngicela ukubuza Red Bull yebo mana ngikuphendule egabhesi and then masekhamba umuntu osekhuluma da ehambisana nani senichitha no eyethu umthangala ithi ingoma oyiculile asikwazi ukuthi masihlele endlini sicule nathi sikwazi ukuvumisa ngayo angeke kube i-album linda umthangala mana usufuna ukushisa into esingayisho ngomana ingoma nje mawusendlini mali yendo lo ngoma yakwazi ukubiza ivumeke sisuke siqonde lonto no ukukhuluma nami ukukhuluma futhi ngiyacela please akukhuluma ngomtsizi uqamba amanga ke lapho namanga Mthangala yebo ngikona mfethu because ngiyeza ukuthi sezame kakhulu ukuchaza uunderstand lentozana no Red Bull umlalelile yini iqalo lentozana ntade isho Phakelumthakathi yenzani umlalelile yini uPhakelumthakathi into ayikhulumile ukuthi usechaze kakhulu Red Bull but awuyizwa nami ngihambisana no Red Bull nkosiyami mina ngilalelile yazi inkinga yami yini malanga nakwethu
Uphakelumthakathi usho lento enihlaleni nisho njengoba ngisho nje manje ukuthi ingoma isuke zu-14 kwi-album and then nina nithi emthandweni sethu ngengoma eyodwa nithi akasacula umaskandi kodwa uma sekuya seniyakwazi ukudefenda nithi zu-14. Mthangala lalela ngichaze umkhiphe umthandeni kule nkulumo Mthangala ngiyacela futhi wami and ngisacela ukufundisa lamajiti ukuthi Phakelumthakathi ekhuluma le yanto benensizwa emgangeleni ekhuluma nensizwa kahle kahle bengakhulumi nathi Phakelumthakathi thina sesiyamuphaphela bekhuluma nalamajiti ade wa-address lapha alento hayi singazi ukuthi isiphi Lubaba nje kuyomsiza into bekumele ayenze ukukhuluma phela sinike nethuba nathi sikhulume njengensizwa yena bekungamele kudla iguma bekumele ethi ngqo eyisho inkulumo yakhe ukuthi uyibhekise kubani uyishilo nje phela uyishilo icathi bafowethu bekhuluma nonjoko wenkunze bomvu kuze bomvu ya mfowethu bafowethu ngiyafisa ukuthi lenkulumo le kababa uPhakelumthakathi ayimthangala bengizoku-understandisa ngane yakho Wesikhova njoba thina mfowethu ukuthi sikhuluma udaba lakaPhakelumthakathi asikhulumela ukhuzani futhi asikhulumela unjoko sikhulumela umaskandi ngoba impilo sikhulumela umaskandi mfowethu ngoba shu lezi ingoma zonke lapha komgqumeni eyiningi kakhulu eyiningi lapha shu sekufuna siyikhiphe singayilalili ngokuPhakelumthakathi mina umgqumeni bengilandela mfowethu angikwazi ezangokuyilalili sho mfowethu ungathi mfethu ukhulumela umaskandi mfowethu uyabona phela into leyo oyishoyo yiphutha hlezi khuluma la nithi nina kunomuntu ongasaculi umaskandi so ungathi wena ukhulumela umaskandi nawe nje mfethu awuqonde nje ngqo usho ukuthi le nkulumo lekaPhakelumthakathi ikushisa ngaliphi wena ukhuluma uqonde mfethu ungathi ukhulumela umaskandi awukhulumela wona umaskandi mfethu awukhulumela wona umaskandi lalela wemzamo mana inkinga yenu mzamo nina ilento ehlezi ishiwo nala kufuze ngabe khona mhlambe inkulumo yethu iyahambisana yonke ngoba kade icula ugabhisa la ingoma ngilinde kade methi ngiyagodolela misuka lisegoli ngiyagodola likhona kusho leyo ngoma sekufuna ngayilaleli singayilaleli ngoba kuyona ingoma yethu yina deni nenkinga yekela ingoma kaMthandeni yina deni nenkinga inkinga nina Mthangala nalezo iyodwa lalela Mthangala nomzamo inkinga yeni iyodwa ngifuna uku-understand lento ethi ingoma kaMaskandi kayiculeke ivuseke not ukuthi sithe ayibe insizwa lalela mana Mthangala vale mic ungiphazamisa mana ungiphazamisa Mthangala mana wait mzamo mana mzamo ngifuna ukubuza Sikhova kuwena olive bakho since ngikhuluma ngalento ngifuna ukuthi ube specific ngathi ingoma kayiculeke noma kufuna ingoma ibe yensizwa kuMaskandi ngathi ufuna iculeke noma kufuna kube yensizwa ngathi ni kuwena kumele iculeke finishike so ezonjoko lezi akayikhulumayo ziyaculeka lezonjoko yokubalekile ingoma iswele yothando mzamo yezo mzamo kayiculeke ngoshumi kaMaskandi usiyanda kuyananela mfowethu ingoma okubalekile kuthina kayiculeke ukuze sizokwazi ukudlala ngayo umdlalo sikwazi ukuyicula la sisuke sikhona ilokho mina ngihlezi ngikusho ungakhandi ingoma kaMaskandi engesikwazi ukuyicula enze sikwazi ukuyigidela kodwa ukuthi kufuna kubhulwa ihawu phela angizongitshela yona bafowethu wendlovu into engizonitshela yona bafowethu uma uwumculi uyafana nembongi yezwa umuntu ohaya inkondlo yezwa ikanjalo lento le so lento bisho ngisebhizi la noNdlovu ngifuna ukuthi uNdlovu kum-understanda ngiyayizwa lento eshoyo leyo mina umbuzo wami uthi njengoba naye uRed Bull Ndlovu ethi ingoma kufanele zikaMaskandi silokhu nje ingoma zikaMaskandi kufanele zibheke samweni akaboni niyenza lento izophakelumthakathi bayena sebeko wakho umbono njengoba noPhakelumthakathi bebeka umbono wakhe
naye uNdlovu njengoba ethi ingoma zamaskandi kumele kube ngazathi kuvunyekwe uma kuhleli ingomeni nani nani. Akusibo bonke abaculi bamaskandi abazucula ngathi bavumisa ingoma. Ingoma yothando kumele kube ingoma engazathi ukugida. UNdlovu-ke lo uthi akwenziwe njalo. Umbono wakhe naye akufanele ephikiswe ngoba umbono awuphikiswe. Phela lento athi show Phakelumthakathi akusiyi fact leyana. Bebe kumbono wakhe naye uPhakelumthakathi. Asingasukulwa-ke kangaka. Ngoba noNdlovu naye umbono wakhe ukuthi ingoma kufanele zenze njani zivumeke. Umbono wakhe vele nami ngiyavuma bebe kumbono wakhe kodwa nje umbono wakhe qinisile umbono nje akawubekanga waba nesisoka ngoba ulimaza abantu abaningi and ulimaza uthinta abaculi futhi abaningi bakamaskandi. Angisho yayibonto noma kuthiwa bebhekise kubani kodwa uthinte abantu abaningi bakamaskandi. Angali vele umbono wakhe. No, inkinga umbono kalokho kube nenhlamba phakathi yabo njengamanje kunabantu akasebaphointile wathi baqomile like maskandi mabethi bazama ukumbonisa ukukhalana ndoda wrong mase uzosho kanje yilonto lesingayifuna Phakelumthakathi ukuthi uthi uma ushinto bese uyaphekiswa bese ufuna ukuthuka abantu mana Red Bull asilalele umzamo uNdlovu bekumbono lana kaPhakelumthakathi so akusile icela lelo ukuthi ube kumbono okay adluleni ke lapho uyazi mina bafowethu ngendlela uPhakelumthakathi engimuzwe ngakhona ubengasho ukuthi ingoma zothando azingabe bikho uyazi but uPhakelumthakathi ubethi musaniphela ukuthatha indima ongabe idlalwa abantu besifazane bekhona abantu besifazane abakhona esibaziyo ukuthi bayafika kumaskandi futhi bayawucula umaskandi uyabona bese nina futhi ningamadoda bese nithatha lo part leyo yabantu besifazane ongenani ngicela umuntu futhi nizocula ndawonye ngimuzwe kanjalo mina inkulumo yakhe ibibheke lapho noso ukuthi akusafanele ukuthi ingoma yothando ingabi bikho inkulumo yakhe zama mfowethu noso ukuthi akusafanele ambahle bafu ngiyaphila mfowethu ngiyaphila kodwa lento ekhulumayo bafu uyayizwa nje ukuthi clean iqondile le nto ngempela ebisho Phakelumthakathi mase sofuna ukuyiphikisa noma siyigxeke kakhulu sithi wrong kuphi ngempela ngoba lento eyisho nje umzamo ichaza nje iqiniso ukuthi ngendlela beyibeka ngakhona yena ubezama ukuthi mhlambe nawo beka umbono wakhe futhi ongalwi namuntu engawubhekise kumuntu mase ngazi ukuthi khona abantu abathiza besho kubona kusuka blog hawu kodwa we Red Bull ngicela futhi kuvela ngiphawule kukhona ngababengela Red Bull sengenaphi umthandeni manje bafana naze nayizonde kwenze njalo hey laba ngicala abantu abafundi ukuthi umthandeni esale ngaphandle hey kakhulu madoda yibo laba abathathe benenkinga nalento le and lento le uPhakelumthakathi lento ngesilungu ukuthi noma tuthi kufanele uunderstand ekukona aliswele umbono wakhe la mana ndamkhonto kancane Red Bull azange akhulume noNjoko angikhumbule phathi igama lomculo kulanto yakhe ngilalelile angizange nje emuzwe ukuthi sibani bani bambonalo futhi abafa amashaba bonga ukuthi uma bezofuna ukuphathanisa le ngoma kaMthandeni eyithi ngiyagodola isoka lami lisegoli wayekhuluma his like umuntu wesifazane ephethe umuzo wenkumbulo yesoka lakhe wayengasho ukuthi mina ngithi sengiqomile isoka lami lisegoli Fela abantu beyilungise kahle nalowo nkulumo bengayifaki yabo into engangeni wesimanga okunye uPhakelumthakathi kwanje mfo wamkhonza sengizophuma nje mfowethu bengicela ukubeka la labathani izinto mfo wambatha bengicela ukubeka bese ngiyaphila uyazwa mfo wambatha uyazi Sikhova mfowethu Sikhova uyakhumbula mfowethu ukuthi uThozani Langa wake wathi abalandeli bakaMaskandi sebeqomile uyezwa and wathi abalandeli bakaMaskandi benzani sebeqomile uyezwa angikhumbuli mina ngibona uSimanga eshiseka ngibona uSikhova eshiseka ngalonkulumo le angikhumbuli ngibona uMfoka Mkhonza eshiseka kodwa likhona idlanzana elithile elashiseka njalo makuqhamuka inkulumo efana nalezi bona hlezi imoya ikhuphuka kungakhulunywa nabo
hlezi nje imoya yabo ikhuphuka akukhulunywa nabo bashiswa yini bathungalo wena mzamo bayathungala bathungala thimani njalo mfowethu njalo bona bayathungala njalo angithi singinengcebo ngeke ngathungale ngengcebo Ndlovu hayi man yehlisani Likhuphe lincebo emfaka mkhanze likuphi hayi